mai, ita se aprende com a adição. Adição kata ita aumenta. Pronto, ita hahu adição usa objeto sira. Hau fo uluk exemplo. Lapis ida, aumenta tang lapis ida, hamutuk rua. Agora, mai ita koko halo adição hamutuk. Hanoin hetang katak adição ne ita atu aumenta. Hotu-hotu foti. Limamfuan ida, aumenta tang limamfuan ida, hamutuk rua. Agora, ita usa fali fatuk musan ida, aumenta tang fatuk ida, hamutuk rua. Kanuru ida, aumenta tang ida, hamutuk rua. Parabéns! Ohin ita ihaona limamfuan rua. Agora aumenta tang ida, hamutuk tolu. Sura hamutuk ida, rua, tolu. Fatuk musang ohin rua, aumenta tang ida, hamutuk tolu. Ida, rua, tolu. Nunemos, kanuru rua, aumenta tang ida, hamutuk tolu. Ida, rua, tolu. Parabéns! Alinsira belezura adição hohau. Agora, ita se aprende fila fali forma geométrica lihusi música. Mai ita canta hamutuk. Quadrado magnénia iha sikunha nya isim badakoan hanesan kasyaida nya isim badakoan hanesan kasyaida sirkul magnela iha lima noai belehetan iha bola roda noloro belehetan iha bola roda noloro retanglu magnenia iha sikunha nya ising narute hanesang oda matangnya ising narute bes hanesang oda matang yang gumagnenia iha sikuntolu nya iha ulume hanesang rama oang nya iha ulume hanesang rama oang. Obrigado baliang nabe furak. Turmai ita se repete fali forma triângulo o círculo nebe ita aprende ona. Mai ita hahu. Forma triângulo mak ia siku tolu no círculo nebe la ia siku mai be kabuar. Mai ita hahu ho forma triângulo. Umania kakuluk, regua, kabidu, ramaoan. Tirmai ita hareba círculo. Bican, roda, donat, relógio. Parabéns! Imi hotu hatene ona forma triângulo no círculo relógio. Turmai ita se aprende forma geometria fong rua mak forma retângulo no quadrado. Forma retângulo no quadrado mak unsa. Forma rua nia modelo hanesang, mai be nia medida la hanesang. Retângulo nia soring rua badak hanesang, no rohang rua seluk naruk hanesang. Mai be quadrado nia sori hat ne bot hanesang. Agora, ita identifica forma retângulo e objeto sira tuirmai. Quadro, telefone, oda matang, janela. Alinsira, agora buka tok forma retângulo nebe hare ia iminya fating. Parabéns! Basira nebe hare hetan forma retângulo. Agora,
Mai ita aprende fale forma quadrado. Bolacha, mesa, caixa, surat tahan. Alinsira, agora buka tok forma quadrado nebe hare iha iminha fatin. Parabéns, Alinsira! Imi hatene ona forma retângulo no quadrado. Ba oin, imi bele identifica forma retângulo no quadrado iha nebe date. Keta haluha, like, share, no subscribe.